Maya, maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamang pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po, the Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Anita Tulio, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman King Aldo ng Kebaytan, Reverend Father Paul Velasco. Special intention, Ning Torres, Gemma Lumba, Rainier Martin Macalino, Dietz Anita David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor Resalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Brother Pat Ahos, Father Sotero Yutuk, Feli Ortega, Emiliano Pinlac Jr., Gabriel Mamukud, Monet Gutierrez, Regan Paul Macalino, Aida Ocampo, Espiridion Kayanan, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Belia Trinidad, Ranilo Dirit, Natividad Perez, at Marion Torres. Para king kalanangkang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Zenon, Augusto, Reynaldo, Modesto, Diosdado, Skyler Preyal, Luis 40 days, Romel 9 days, at ding malang kaladwa king purgatorio. Miti puntam kilagyunig pam poning anak ang poning banade Espiritu, ingginuman tabeya kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siyang tadaring kaya katang kasadanan, batang mga intulid magmasusi, karating banala misteryo. Ginuman ibat pa king milabas, a panabun, pepakit mo na yung magligtas mong upaya, kareng bansa, Ginoo pakadudo, Ginoo kareng matapat keka, pengako mo king karelang dongkut, miadilantuda, Kristo pakadudo. Ginoo ikang sasaup kaya kaming makatalastas kareng amano ning anak ning tao, Ginoo pakadudo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaduduan na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala nakatas sana king biye alanganga. Manalangin tamo, oig paming mayupaya, parati kesa nang makaibiye kapasalamatan keka, paulining pamibangon mong papunta king ligaya kang Kristong ginumi. Uling ikaming kayang balayan, at karake king kaligtasan na pigtagumpena,
Ya amabiet magari kambemwat ning banare Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king ngalanganga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Mekoya Atenas i Pablo, at tinaglo siya Corinto. Karine atagpuan ing meto nga Hudyo, amayayaos Akila, at tubo Ponto, akaratang-ratang pang ibat Italia, kambening kayang asawang Priscilla. Uling pepalakwano Roma ning Emperador Claudio ring sablang Hudyo. Delawanong Pablo at melaw siyang meke panuknangan at mekiabe magobra karelo, uling kalupano kapanintunan, mga walang toldo. Mekiarguya king sinagoga balang aldo sabat, amuyutanong pare-pareho ring Udyo at Griego. Inyang dinatangla Silas at Timoteo ibat Macedonia. Telaga ng Pablo ing mabilog ng panahon, king pamanaral king amano na ning Diyos. Patutuana no, king arapan daring Hudyo, king Jesus, ya ing Kristo, ami pangakong datang. Inyang selang sangande at may magsalita lang laban kayo. Pigpag no ingalikabok king imala na, bilang tutul laban karelo at ngana. Nung mipahamak kayo, ala kong pamarsalanan nunemo inke kayong sarili. Ala na akong pakibatan. Manibat ngeni, karing pagano kumunto. Inyalikwana lo at may kipanuknangan niya, king balening metong apaganong milagyuan tisyo husto. Tao yang sasamba king Diyos. Kasiping niya mo ning sinagoga ing baleno. Ikrispo ing pamuntok ning sinagoga, meniwala yaking Ginu at pati na ing mabilog ng pamilya. At dakal la ring aliwa pang tao ka rin Korinto, ame kiramdam king amano, meniwala la at pepabinyag. Ing amano ning Ginu. Ing Ginu pepakilala ng tune, ing pamagligtas na karing bansa. Dalitanan niyeng bayong dalit ing Ginu, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Pisyag ning Ginu ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na king balening Israel, nakelingwan. Karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginu, uling masaya ka o meto yato. Puryanye kambering dalit at kulisak ning tula. Nung mipasublian akong kayagom ng Kristo, sukat yulang panintunan detang bage at yukarin banwa, anong nuya ka rin i Kristo, makaluklukya king dane ng wanan ning Diyos.
Ingginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpangkangwan. Jesus nga nakarengkeyang alagad, saugli namo eyon ako akit, at kay bating dita ka panabon, akit yukong pasibayo. Ngarang mipapagsalita ring mapilan kareng alagad, nano kaya ing buri ng sabyan, king saugli namo eyon ako akit, at kay bat naning dita ka panabon, akit yukong pasibayo, at muntako kingigpa. Nano kaya ing buri ng sabyan ning saugli namo? Etamwain tinjan ing sabyana. Balo ng Jesus ing buri reng kutnan, inya nga nakareda, itiwari ing kutangyo. Nung nano ing buri kong sabyan, tungkol king sinabi kong saugli namo, eyon na ako akit, at kay bat ning dita ka panawon, akit yu kong pasibayo. Ing katutuan sabyan ko kaya kayo, tumangis kayo at lungkot, dapat ing yato tumulaya. Lungkot kayo, dapat ing kaya kong lungkot, miyadilan tuda. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayungan. Anyang babasan kay ning ebanghelyo nga iti, sabi ko, bala mo pelikulaya. Itang pelikulang ing title na, Now You See Me, Now You Don't. Itang heista, money heista nung nuka rin, maligwada lang akwaretang pera, kay ba't kabunaladong bugreng tao, bigla mo na lamong akit. Kaya pinsabi ko, bala mo yata pelikula yung ebanghelyo, because now you see me, now you don't. Pero nanya bemburi ng pakabaldugan ning ginutamong Yeso Kristo kening ebanghelyo nga iti. Actually, ing susi king ebanghelyo at yu ketang aman nung pikukot nanan dareng Hudyo. Nano yung buri ng pakabaldugan ning saugli namo. Istong saugli ng buri ng sabyan. Istong saugli ng buri ng sabyan, ditak. Istong saugli ng buri ng sabyan, ditak. At maliban ketang ditak, ing buri na pang sabyan ning saugli, maglambat ing ega na gana. Kaya as ning kasanting ing ebanghelyo nga iti, uling ining ebanghelyo kaya katamo, adindam kaniting adong iti, mamiyang kapasnawan. Kapasngawan karing ega na ganang ating beyatan king biye, kapasngawan karing ega na ganang dararan pagsubok king biye, kapasngawan karing dararan miyayariwang problema, ampong kasakitan ning biye. Bakit? Nano yung pasabi na ning Ginoo? Saugli namo. Saugli namo. At makanano tamo asabi na saugli namo. Nga nang sinabi king katataw diyan ng ebanghelyo, ing nungkot yu miyadilan tuda. Ing kaya kayong pagal, miyadilan kasngawan. Ing kaya kayong beyatan, mapatlod mo rin yan. Ing kaya kayong miyayariwang pigagap king biye, datanging panawon, maging mayap at sadese mo rin ing bage-bage. At makanantambanong sadese, ing miyayariwang bage-bage, at sagli mo ing ega na gana. Bali puas ning kasanting ing kaya katamong dalita pakibat. Nano yung nga tsuking dalita pakibat tamo, nang sabihan ng dalita pakibat, ing Ginoo, pepakilala ng tune, ing pamagligtas na king bansa. Ing kutang ko, is there still any proof that we need? Anong nuka rin, naarapat ni nga pong Ginoo, ang maging saugli mo, ingega na gana? Do you need any proof? Ebidensya pa, ing kaya katang panintunan, bang kanita, mi mas masanta mo,
na datanging panawon, sumikat yan naman ng aldo, datang yan naman ng panawon, maging masala mo rin ng ega na gana, datang mo rin ng panawon, maging masaya mo rin ng ega na gana, datanging panawon, maging mayan ng ega na gana. Do you need still any proof? Nung bisa kayong pruweba, ing pangayat suyo mo, kinat mangis nawa ko ngeni, that's actually a proof. Uling keng dakal mo ng lebasan, king biye, keng dakal mo ng pegdalanan na miyayariwang bage-bage, ot matatag ka pa mo rin. Ot ka pa mo rin susuko. Ot di sana may atake na ka. Di sana mitda na ka. Pero lawan mo, the mere fact that we are still alive, the mere fact anong nuka rin makapanisip tapa, the mere fact anong nuka rin andyang magkasakit tamo, makagalota pang masalese, ini patunay na ni nga pong Gino na eta magdilidili. Iti patunay na ni nga pong Gino na inggamat naman ni Gobraya. Iti patunay na ni nga pong Gino na mayupaya yung Diyos. Uling agyo na ngang maging masanting at agyo na ngang maging mayap ing sablang bage-bage. Kaya sana kalugurang kapatad, ko masyadong kakainip. Opo, bado ko po, itang sagli, masyadong maligwang tanggapan Ikang daralan king problema, bala mo ng kabagaling oras. Ikang daralan ka rin miyayariwang pagsubok, bala mo naman as ng kalwating dalumdum. Pero tandanan nyo, dalumdum yaman yan at inyang kapupusan. Problema yaman yan at inya mo ring solusyon. Sakit ya mo rin yan at inya namang kadunasan. Uling ing ega na gana, king gamat ni nga pong Gino at king upaya na agawa na ang masalese at mayap ing sablang bage-bage. Sana kanitingaldo, makanakit tapong kapasngawan king amano na ning Gino. Uling iting amano nga iti, yang mamya inspirasyon kaya katamo. Bang kanita sulungan niya pa yung biye, bistat man masakit, sulungan pa yung miyayariwang bage-bage, bistat man ka rin miyayariwang kapagsubukan, uling baro tamo, king upaya ng Diyos, milabas ngan, ing ega na gana. Uling saugli mo naman, ing lungkot, miyadilan mo rin tula, at ing tula ipagkalub na kaya katamo, ning Diyos sa mayupaya. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ginong Yesus, nasa mong idalane, kayang iglesia, king kayang kaganapan, ing magligtas mong obra. Busta mong akit na ka, karing kaya kaming obispo at pari, agyaman natin lang kapintasan, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ginong Diyos, ing sablang kayo pa yan, manibatan kaya ka. Bustan mong maminto kami, anting makina, pauli ning takot, nune simpleng pauli ning lugod kaya ka, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ginong mapamakalulu, aldo-aldo akakit mila, ring sablang uring tao, miserable at binang kalulu. Dapot mila arapat ding malang depatan mo. Bustan mo nga papagobran mila, ring mapamakumbabang mala, ning lugod, at kasuywan para karela. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ginong malugod, panandaman mi, ing magdili-dili kami, lalong-lalo na karing pinandit ning kaligaligan at lungkot. Uli nito, bustan mong damdaman mi, ing kaya kang pangaytyo, lalo na karing oras ning kasakitan, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O dibinong Ginoo, migit mayap ka rin kaya kang apostol, mo kaya sa lalakwan, nune paratiming damdaman, ing masaup mong dibinong pangayatyo,
Ikang mabiet magari, manggaman king ngalanganga. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang tanggapan mo reting kaya kaming ngayin at panalangin, gawan mo kesa ng karapat dapat karing kaya kang sakramento ning lugod, kapamilatan ning pamamatawad mo karing kaya kaming kasalanan, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, iyat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula kaniting panawon ning pamanyubling mebye, inyang i-Kristo meging sakripisyo Pascual mia. Gewa na kaming anak ning sada, mi bangon king bayo at talanganggang biye. Biklat na daring pasbol ning banwa, bantanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, ing menat bus king kaya kaming kamatayan, ing pamanyubling ng mebye, yo ing pamibangon mi king bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang ding sablang koro ring angeles karin banwa. Daralit ding kaya kang ligaya, lain makiabe kami king alang tuknang dang pamamye kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami mangyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karing kayang disipulos at ngana, kunanieti kongan at kananie, uling itiyeng katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kunanieti kongan at minumko kaniti, uling iting kahadis ning daya, kuing daya ning bayon po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para kareng sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan,
Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapyan ning biyeting karis ning kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kaing pepadiarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay, Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepay Nawan at maninayang subling mi at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya biyan ng Mariang Birhen induning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngeni king mitmong kapanaligan at lugod, mausta king igpa karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo, igpami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasadanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, sing kapayapan nadakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos sa pabalikdan din kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y minalako king kasadanan ng iyatu, nuwan na ring mayaus king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Ginoo, binalik mo kami king biya kapamilatan ning pamibangon mo kang Kristo'y bat king kamatayan. Pasignakan mo kesa na kapamilatan iting sakramento ning keking pangakabos. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Ang ginuman tabiya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon neo metam king lugod ng Kristo.